Reming from Ganalon and Femulango to Kumembiri, Tinatin Villa, Ya Kumembiri, Nogarago Africa, Vulavula, Ganalon and Fema, Combandela, Minani Kalanga, Pet, Matebola, what's Mato Jimoshang Machine, Chanamakuna, that's Ming Trome, Comkela, La Houting, and Pumalanga, Northwest, Alan Popo, now we come audio streaming Yam Ganalon FM.co.za. Logo, Vulavula, Makata, Pumalanga, Namutaka, Bulana, ANC, Pumalanga, Bulana, Namutaka, Lakata Makata. Kuyimisiwa na kuhlongoriwa ka vuxirho bya vanhu lava va hehliwaka milandu yo karhi kumbe hi swihehlo swo karhi lava hi nga ta va kha hi bula na ANC Mpumalanga lava nga ta va kha va hi tlela kumbe va hi pfuna ku hi twisisa ku hikokwalaho ka yini vuxirho bya tatana Mandla Msibi byi yimisiwile ka bandla ra African National Congress hi ta va kha hi bula na vona ya fukupele awara ya 12 nhlekani lowu i mhaka leyi nga ta va kha hi languta mingisero mugana lona NFM makomba ndlela loko hi ta tlhe hi bula na mhleri wa tipolitiki tatana Good Enough Mashego hi ndlela yoleyo kasi antsungeni wa hafu ku bile awara ya 1 nhlekani lowu nako hi na bulu leri nga ta va kha hi bula ha ro na ta ku la ku tala ro kahle la ku ko a ndzi ti kokola ka ni xi tirhisa ku va xi pfula ku xi ni komba ku bulu leri nga ta va kha hi bula hi ro ri ta va ri langute yini hi ndlela yaleyo kambe lava hi sungula la mina na wena mi ri twile hungu leri ka mahungu lava kha hlayiwa hi Nkosinath Chauke leswaku ku na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta NSFAS se ni lava ka timinete leti ku nga si ba a fukubile awara ya 12 hi languta yaleyo ku kahle ko fanele ku endleka yini ko fanele ku holobye dokodela Nzimande va tshika ntirho ko fanele tatana NSFAS va tshika ntirho kumbe board hinkwayo ya NSFAS yi hangalasiwa kahle ko fanele ku endleka yini ko fanele ku endleka yini la Afrika-Dzonga loko hi kha hi languta ka timhaka ta NSFAS i vangani va nge le ku kumbe ni vula ku sweswiwani loko ze ku fika n'hweti leyi ya Mudyaxihi ya Dzivamisoko vana va nga se hakeleriwa timali miri va xidyondzisa ku yini xikolo xa kona i fike njhani la mara loko na ha dyondza loko ni dyondza Giyani College ani a swo tiveka ku 920076 i hakeleriwa hi mfumo i va hakeleriwa loko fika nkarhi wo dya na swakudya swo nampundzu no pfuka ni ya dining hall ni ya dya swakudya ni ya xikolweni ni vuya loko fika nkarhi wa ku ni ya dya swakudya swa nanhlekani ni ya dining hall hi ya ti dyela hamba sweswi van'wana va ku tiphingwini leswi hi dyaka mara hi ya loko lembe ri hela va ku ni se ni na cinci va nyika cinci ni tlhela na yo kaya ku tsandza yini sweswi ni vula ku tsandza yini vana va hlwele university yi hlwele ku yisa list ku njeke vanhu lava va kha va tirha va ku vele ku tirheni ka NSFAS mi va mi kha mi ku mi tirha yini loko mpfuka nampundzu mi ya ku tirheni okay n'wina mi nga hakeleriwa hi NSFAS ni kombela mi ni bela riqingho mi ku mina swi swa mi swi le ku fambeni kahle timhaka ta ti-allowance hi le ku tikumeni hinkwaswo ku tshayiwe tiyunivhesiti to tala ni byeli okay loko ku ri ku University of Venda ku fana na sweswi na yi tshayiwaka ku na yi hlwerile ku yisa list lava va fanele va yisa list va hlwerise yini ni vula a va ku va tirha yini a hi buleni na va ku hi bula yaleyo ku fika laha ka hafu ku bile wona ya 12 hi sungula hi ololoxa mhaka leya NSFAS no antivi no kombela hi sungula hi ololoxa yona hi twa ku kahle ku fanele ku endleka yini dokodela Nzimande loko ku ri ku swa va tsandza a va tshiki kambe wa hela ntirho ku nga ri khale anyway laya ka n'hweti leya ya May kumbexani loko ku vuyiwa mfumini lowu taku na loko vo vuya kumbexani va nga vuya va nga ha ri holobye a ni tivi swi ta heyelo a nga ta va ri president kambe hi leswi xiphiqo lexi nga langutana na xona ni vula ku loko ku ze ku fika April sweswiwani n'hweti ya hina vana va nga se kuma nchumu NSFAS yi xota vatirhi ku endleka yini Swichudeni na n'wina hi khomela ku tereka sweswiwani sweswiwani hi April a ma ha rindzele yini February liya March liya mi dya yini hi ku se a ni n'wina se mi nyikiwa na mali yo dya hi n'hweti mi dya yini
lo mi tshama kona mi hakela yini loko ku ri ka mi tshama off camp no ku na van'wana va nga endleki swona ku na van'wana va nga endleki swona ende va fanele va hatla va tiveka ku ta kota ku ololoxiwa xiphiqo lexi kambe hambiswiritano hi ta ringeta ku va lava va NSFAS hi ta ringeta ku va lava va tatana ekhosa tanihi mutshamaxitulu wa board hi ku nge ti mpfuka ku thoriwa tikhampani ta mune ve nge ti tona ti ta va ti kha ti pfuneta ku hapa leswo swi na ku loko va nyika tiyunivhesiti na tona ku ti hakelela vadyondzi lava ti va nyika ti pfa ti tsandzeka ku nyika munhu 1400 ti n'wi nyika 14 million ivi na hi ideya hi swintsongontsongo va ze va teka va fanele va kumesa xave na mabasi na hinkwaswo a va komba ku ya yena ayi kuti mingitsarome 0860002543 hi ndlela leyi hi hafu ku bilavura yan'we hi ta va kha hi vulavula hi timhaka ta nkosi wa ti-e-tolls kambe ti tikomba ta ha ri na swivulavula na tona kambe hi ta bula hi sweswo loko hi vuya leyi i 19 timinete ntsena a hi tekeli muyingiseri wo sungula hi loyi i nhlekani Hayi bote. buta mina minjani Ipfukile ngoba. Epfukeni Mbalala na Swichudeni la Sasolbe. ayi buta Mina va kuni hakela la ti-fees I think it's last week. So lucky enough ku na tirha. So loko no ka ni nga acceptangi that offer ya ku ni ta hakela loko vo tika va nga ni hakeleti. So loko a ni ta va ni nga kotanga ku register. kambe n'wina va mi hakelela hi mhaka yini mi kha mi tirha qualify for kuma NSFAS. Ala hinkwavo vanhu lava tirhaka mara va kha va hola mali. yaliya yi nga hindze ku 350,000 hi lembe ya na mitu Allowance I think ko va last year ku ni sungule ku dyondza hi 2019. Ko va last year nyana va pfa va ni hakela 280 nyana mi a swi ndlangi na 6 months. So sweswi ko va so atla meni nge ri meni allowance meni ri lela ti-fees naswona. kambe a swi le ku hakeriweni ku ya hi leswi a mi ta tsakela ku swi ndlisa xiswona A swi le ku hakeriweni hikuva ni mazo se ni sungulele ndhawu na ti-assignment ta mina hi mhaka ya ku va ni nga hakeleriwangi. Se swa mina swi le ndhawu ni fanele ni hlongorisa na ti-deadline manje. Swona a swi le ku tsakisini mani ku va ku twela ngopfu lava va lava nga kumeki na nchumu va nga koteki no ku hakela for ndhawu ya ku tshama kumbe na ku dya. Na van'wani swa nyana. na metweni but Inkosi. inkomo ene leswi va swi vula ku ntiyisi ngopfu lava nga koti ku hakela a nga ha na peni ene minkarhi yo tala mi ta twa kha ku na xikolo ha dyondzisa mahala hi mi nyika NSFAS NSFAS ya leyi ta ku hi May January February March n'wana i va tshike na xikolo hi ku swi swa yena swi fambi un'wana loyi nhlekani Hayi minjhani buti ipfukile ngaba epfukeni na khumbela ya NSFAS ya lexi karhataku hi scheme lexi xi nga kona i corruption ku tete hi ndlela leyi va teka mali va yi investa somewhere and then loko ku va nyikiwa 2 billion yaleyo va ta teka that 2 billion va yi investa for quarterly after quarterly ti-percentage leti ti nga ta ti vuyini ti ya vuya emavokweni ma vona and then ku va ku safereki vana kusuka January until sweswi mi ta na tlhelo rin'wana leri na ro ri nga na nkoka ngopfu ku se ya sungula yi bindurisa kwalomo hi ku yi nga sungula yi bindurisa i sweswi a yi se vuya kota yo sungula a yi se hela loko yi hela end of April mali va ta yi release because lava nga yi fihla kona va byele ku ri 4 months loko yi helini yi ta kumeka mali ya n'wina kasi hikokwalaho ka yini yi fanele ya bindurisiwa a ni leyi i mali ya vana dasani ku xingunguma lexi nga nghenela na tikweni xa corruption hi xona xi nge le ku onheni swilo leswi hinkwaswo leswi hayi ku mali ku hava yi humini mara loko vo mu byela ku yi kwihi yi susuka akhawunti leyi yi faneke yi distributiwa yi nghena ka vana yi ya yisiwa ka akhawunti leyi nga tivekiki mara end of the day yi ta tlhe yi
mara lava va rhangela ku so a va lavisisi na hikokwalaho ka yini swi nga va vilerisi dokodela Blanzimani lowu masiku hinkwawo ka ku vulavuriwa hi timhaka ta ku vana va le ku kumeni timali hikokwalaho ka yini swi nga va vilerisi va NSFAS board ku va ka va hambi va lava ti-auditor va ti-foreign investigator loko va ya mi ta kuma ku ri va nyikiwe ti-envelope ka kickback ya leyi nga ta vuya kuma ku ri munhu u benefit 500,000 swi vula ku sesi rose loko vo nyikiwa 42 million ya ku fambisa xitichi lexi hi lembe ivi va pfa va ku hava mathevela mi nga se hola nyana ha teka 42 million leyi va sungula va ya yi vekisa hayi khona mani leswaku swi loko ku ve leswi mingiseri a swi vula ku ntiyiso swi vula ku vanhu lava va nga nyikiwa matimba ya ku va hi pfuna a va na ku tsakela va hi tsakeli ni byeleni n'wana 3 months wo tshika xikolo loko a ka huma ku ka hina kwele a kuma ku nga ha na peni ku ha na nchumu wo tshika xikolo i ta ndlisa ku yini a nga dyi nchumu a nga hileswaku a ka ha ri na munhu la 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 na n'wi swi nga le ku mi fambeleni kahle nghenani mi hi byela ku hina swi famba kahle ku na xiphiqo le yunivhesiti leyi na leyi sweswo kumbexana hi ta kota ku twisisa ku xihundla xa ku mi nga mi ndlise ku yini un'wana hi loyi Nhlekani mi amukeleli ka munghana lone miri lowu wa 14 million a fana hi gift a fana lo hi xipidi a nyika vakokwana a pfuna bindzu a nyika ncindana loko se mi ya yi lava ku huma phepha ra le khoto nkarhi ku mina ni nga swi tivi ni ta mi vuyisela hi tubobo but mini vulini ku hina vanhu va tima if we can fail ourselves this election how is better we join them va lava nge le ku tideleni but Pat, let us be honest. This thing is beyond board. NSFAS is beyond black demand. I think we are driving our anger towards wrong people. Those are deployees. Because if they were deployees and if they have to power lay, people who are dealing with us a particular vanhu va ka hina va tima va nga hlupheka vana va xikolo is ANC MEC. We must be honest. ANC MEC is quiet about this, means they've discussed this and then he vona va nga va nyiketa mandate ya ku black demand and your board go and implement this, and according to decision leyi va nga yi teka vona va ANC MEC, it's working for them. mi vula ku swize hi kuma hi vona hoyi leyi va kolo ku machudeni ma terekile ku tshoveka leswi ku ndleka leswi swi vula ku mi vula ku NEC a yi swi hleketi swi sweswo ku loko koze ku fika la machudeni ya terekaka ku endleka swona but remember vanhu lava xo sungula va rhana hina vaakatiko va rhana ti-affairs ta hina vaakatiko daily. Go and check after the election, as an NEC. We talk NEC, we around the country, even going to their own branches to go and take mandate, to go and engage their own members. So where do they get the mandate? You can't tell me you're gonna get a mandate once in a conference and then for 5 years. So means they are not pushing the interest of ordinary people. They are pushing their own interest. That's why I know those black demand. Because they are the one who told him. It's a board mandate from ANC MEC. And if you check, who's the spokesperson for ANC MEC? Mi go foinela un'wana sweswi mu nkuma loko mi fike mi foinela kulukumba fikile Mbalula na vona ve nge mi byeli swa straight. They are quiet now and they are bata sweswi kha va lava tivhoti ta voteleni hina tani ANC hi leti police style yi ri yini policy ya ANC when it comes to this. Why it is come difficult we implement it? Because money is there but setting up by Zan money kona. un'wana muyingiseri la i ri timali leti anga ehehla ku ti nga va ti ya
ti sungula ti vekisiwa ku ndlela ku kumbexani va ku 3 months kumbe yini se hi yo mhaka vana va ri ku kayakayeni ko kha ku vuriwa ku hey yunivhesiti a yi tisangi list yunivhesiti a yi loko yi nga tisangi list n'wina va NSFAS a mi yi landzi na a mi va vutisi ku n'wina laha a mi na timhaka ta agency ya ku sweswi jahini. Let us be honest, Bopet. That's why na hina vaakatiko maybe we failed vana va xikolo. More special KZN yi leadini ku za ku va na kulwala ku nga hoxisi ku hetele ku lova na n'wana wa xikolo loko ku ta sungula mhaka leyi va ku loyi a administrataka mali leyi yo nyiketa vana va xikolo wa cinciwa ku ta vanhu lava. Children they fought but we were nowhere to be found. Hi le ku vavisekeni hi le ku lweni sweswi hina vatswari because hi hava mali yo hakelela vana va xikolo but vana va xikolo they have seen this coming and we didn't support them. That's why samakani ku hi tele nova. And leswi khabarle loko mi tsundzuka kahle yi sunguli KZN leswi khabarle hi swona hi sweswi le ku humeleleni ku vanhu ku tekeni ka sweswi tsanana hi swi kuma kulukumba hi nge kumi timali ta hina in time ai nemetri hi leswi le ku humeleleni a hi swi tivi ku hi fa hi rilela ka mani nemetri makho a hi hlanganele 29 ta May loko ho tsana comment n'wana tibekeni yo 0860002543 un'wana vayingiseri lo nhleka kana munhu yo sala timina timbirhi ku mahloko makata mahungu ya misava loko hi vuya hi bula na ANC Mpumalanga na vo ta vutisa xivutiso lexi ku vona swi ri va ri yini loko swi fika ka xiyimo lexiwani hi va vitanelangi swona kambe hi ta va kha hi va katsa na swona muyingiseri lawa wa ku hehla ku ba NEC ya ANC a va fane va swi vavile a va fane va vulavurini kumbexani va vulavurini swilo ni hundza kun'wana kumbexani ku na tsalwa leri va nga ri humesa mayelana na mhaka leyi ni vona ku na loko a swi hlwerile ku hakela vana lava kumbe ku tshamisekisa tilist a swi fane swi hlwele hi vana lava rejistare hi va February loko yi sungula right swi vula ku sweswiwana hi fane hi nga ha vulavula hi ku tshamiseka ka list sweswi hi fane hi vula ku ku na ti-cut off veri ku na ti-cut off date a swi fana swi nga ri kosi sweswo enhlekani ahe papa njhani epfukele minjhani amafe na hina hi lava ku ta angula hi mhaka yona ya NSFAS na mina ni ve ni va mutirhisi wa NSFAS mara riqingho ra n'wina ri le ku tekeni swinene a ni tivi ku mi nga ri khoma kahle na ri le ku tsematsemeni a mi le ku twaleni kahle buti wa mina hello ahe a ni ku ri na mina ni ve ni tirhisa NSFAS malembe ndzhaku ku fikela hala ka vo ma 2017 tikona ri tsemile riqingho leriya kambe ke a yi twala network a yi kahle a na ni swi tivi hikokwalaho ka yini yi fanele na xiphiqo xa network hi ku a ni ngo gezi load shedding yi kume ndzhuti yi yima a ya ku na load shedding kambe hambi swi ri tani minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi mi tsundzuxa leswi khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa Vulavula mara leswi va nga le ku humiseni ka swona ka tipolitiki letiwani kumbe palamende swi le ku ni vileriseni ku vo tala va vona va huma hi ku ya tikhoti va huma hi ku va ri na minandzu va tivutisa ku sweswi vuriwaka ku ri hlampfu ra khale ri tisa hi lerintshwa loko ri ri rintshwa rita ri hata ri kuma ra khale na naswona ri hata ri kuma ra khale na ande loko ri kuma ri kuma ri ri njhani hlampfu ra ko ri kuma se ri wini musi ku nga ha ri na nchumu khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hi sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM a hi ku twi ku angula oku yini nakona ku Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswo hi ngeteri hi lava ku bula na ANC Mpumalanga na mbulavuleri wa African National Congress Mpumalanga mani Sasekani Manzini hi lava ku bula na vona nhlekani lowu hi twa ku kahle hungu leri ri nga rhanga mahlweni laha
ni ri vona ku ka rin'wana ra maphephahungu ri fike njhani ri suka kwihi mi ta tsundzuka ku tshame ku vulavuriwa hi timhaka ta ku na timhaka ta ku tshinya kumbe ntshamo wa ntshinya lowu nga va ku wu kha wu endliwa kambe ke yimani mina ni nga swi pfuvapfuvi ni nyika vinyi va swoho va vulavula hi twa ku leswi va vulavulaka vona vinyi va swoho va swi vulavula va ku yini hi ndlela yaleyo enakona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM se Sasekani nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM makomba ndle pfuxela ka n'wina talanga na vayingiseri va Munghana Lonene ne mi vone mi kha mi vulavula na vateki va mahungu tolo mi tshame tlhelo ka nkulukumba Chirwa mi vulavula hi timhaka ta ku na van'wani va swirho swa vandla ra African National Congress a Mpumalanga va nga yimisiwa ongeti ku na lava no hlongoriwa va nga hlongoriwa vuxirho bya ANC kahle a mi ku yini mi ta tsundzuka ku hi nkarhi lowa wa January 8 ku na ku loko hi ri karhi hi lunghiselela ku khoma nhlangano lowukulu ya ku celebrate anniversary ya ANC ku va na van'wana lava va ngo vanhu va nge yi stadium kwalaho ka ku kwala president a va vulavurisa so ka vona wan'wana wa vona ku ri na provincial treasurer Mandla Msibi Mandla Mhlanga na Sibusiso Buda Mhloli so ANC loko swi herile January 8 susumise provincial disciplinary committee leya ku olola loya ku lunghisa swilo loko swi nga fambanga kahle ku disciplinary process ti va koho ka vona because va vona ku na leswi va nga swi endla leswi va vonaka ku va nge swi tshiki matsundzuka ku hi le ka ku tilunghiseni tanihi nhlangano ya ANC so loko va na swilo leswi hi swi vonaka ku nga swi fambi kahle so va swi antswa ku va ya va ti hlamulela ku leswi swi nga humelela eka nhlengeleta lowukulu na kangaka ku nga va ku ri yini se ti kume outcome ya verdict ya timembara tinharhu leti ti vulaka la nike Mandla Msibi yi nga mi kuma a ri na nandzu yi nga ku 3 years ka 3 years leti ta kota ku serve 1 suspension le 2 years ita yimisiwa loko se ku ri a nga endli swin'wanyana swo fana na swo yi nga si hela 3 years ta kota serve 1 year se lowun'wanyana Buda Mhloli leswi a nga swi endla swo swi ve leswikulu ngopfu leyi va nga kuma ku swi antswa vhele a yimisiwa a hlongoriwa ka ANC so Mandla Mhlanga yena ke va ka leswi a nga swi endla a swi tikomba ku a communicator tanihi un'wana loyi a nga na ntirho lowu wa ku rhana ma-election a nga communicate tanihi yena munhu like as an individual so yo mhaka ye va ka no a va mi kumanga a ri na nandzu so swi fambe tani eka loko se ku mitla yi langutile se yi fika ka xiboho leswaku swi fambisa leswi ni nga swi vona loko mi kha mi langutini xiboho lexiwani a mi na ku chava tanihi ANC Mpumalanga ku xi nga mi khumba ka ntshava leyi mi nga langutana na yona ya nhlawulo loko ANC yi teka xiboho leswi va nga swi endleka tani ku ya hi constitution ANC constitution ANC a wu swi kotaka ku yi suspenda sweswi ku na ma-election kumbe ku na conference kumbe ku na yini loko swi endleka hi nkarhi lowu na yo yi na nkarhi lowu nga vekeriwa a wu swi koti ku u nga swi yimisa ku tlhela no swi vona because loyi a nga hayi loko swi ta vuya after ta ku loko u tshamele u nga swi a wu nge vuli ku a ni tshamise hi ma-election ku constitution ku nyika nkarhi wa ku u fanele u endla swo karhi hi nkarhi wo karhi so hi yo mhaka loko swi ri karhi swi endla u vonile na issue ya ma-president Zuma na yona va yi endle hi wo nkarhi wolowo wa ma-election ku va swi tiva ku loko ku honaka swi ta endleka hi nkarhi wolowo so fanele ku na ku lunghisa swi lunghisiwa hi wo nkarhi wolowo loko constitution a yi vekeriwanga ku loko ku na swo karhi u nga yima and then after u sungula a yi na yona allowance ya ku endla sweswi kambe a mina ku chava ku kumbexani yi nga mi khumba hi tlhelo ra tivhoti ngopfungopfu loko mi yimise vuxirho bya munhu wo fana na nkulukumba Mandla Msibi loyi hala tlhelo a nga MEC wa n'wena eka ANC u joyina u ri Sasekani u ri munhu loko
ku na swin'wana swo endleka ene ANC a yi tirhi ku va individual yi tirha ku na structures leswi nga koho leswi nga vekiwa kusukela ka branch ku ya fikela ka national so ka ANC a wu swi koti ku nga u tirha u ri one u kumbexana ku sasekana na matimba ku tlula van'wanyana ka ANC ha fana na ko va ntsena ku nkarhi wun'wana va va ku nyike u leader something kumbe u va rhangela kun'wanyana kambe a wu ku loko se u va rhangela se u huma eka nhlangano hi tirha hi ri hinkwerhu leswi swi tirhaka hinkwerhu ka hina hi va hi ri swi ta ya mahlweni ku for example ku na ti-program leti nga koho a yi kona program ya munhu ka ANC ku na program ya Africa Congress leyi yi endlaka hinkwerhu leswi lavaka ku yi ta ya mahlweni program liya hi nga vula ku hi ta endlela vanhu so manifesto hi ta ti-implementa hi ta byela vanhu hi karhi hi endla ti-door to door hi karhi hi ri hinkwerhu a hi swi promote leswaku ka ANC ku na munhu loyi kumbexana nga na matimba ku tlula un'wana hi swi teka ku ha ringana hi endla leswi ANC ngo swi endla and hi believe ku hi swi endla ku fanana hinkwerhu ka se tanihi ANC ku na leswi mi nga swi teka ku ri xiboho loko swi ta ka timhaka ta vumundzuku bya tatana Mandla Msibi loko swi ta ka timhaka ta ku MEC leswiya ANC yi ta finalize ku eka leswa ntirho yi ta swi endlisa ku yini loko se yi swi hetile yi ta kota ku vula ku no kaya leswi swa government ku ta endlisiwa ku yini yi ta swi processa na sweswo yi ta swi endla ku vanhu va swi tiva ku ta mahlweni ku kambe hi ku tiva ka n'wina tsalo ra n'wehe ra ANC ri yini ri ku rhanga yini laha munhu a nga tirha na hambi a nga ha ri xirho xa n'wina a yimisiwini ANC yi ta swi languta ku yi ta swi regulator ku mahlweni yi yisa ku yini loko se yi hetile yi ta vula ku loko swiyima ni ra swi fani se swi lava va ta swi endla leti va endlela na ti-process tin'wana leti nga va ka kona se va ta vula ku ku ya mahlweni va ta swi endlisa ku yini then hi ta communicate na n'wehe ku se mahlweni ka leswi swa le ka government ku ta fambisiwa ku yini se bona vanhu lavawani a mi vulavula hi votolo va se hlamula ku va titwa njhani ka ndzhaka loko ku hume xiboho xa muxaka lowu mi hlangane na vona va ri yini a wu hlamule ku hlamula na vona u landzelela constitution ku loko u vona nga kumbexana swi fambanga kahle u endla appeal kumbe endla yini so a swi lavi va hlamula ka yini ku lava va landzelela constitution ku yi ri yini after loko ku ve na xiboho xa so u landzelela yona hayi Dimitri MEC a hi hetseleni leyiwani na swi tiva ku a hi nga mi byelanga na ku hi ya vulavula hi yona yi yo fuka yi sungula kwala aka nongonoko i ya timhaka ta ku na vana va nge va rila va rilisa hi timhaka ta ku a swi le ku fambeni kahle ka NSFAS se vin'wana muyingiseri a nga nghena lamo yini sweswi a khale a ku a ku na lexi nga ta ndliwa hi ku lava va fanele va kombeteriwa ku ntivo i NEC ya ANC hi vo va tivaka ku hikokwalaho ka yini machudeni lama ma hakeleriwaka hi NSFAS ma ri ku hluphekeni lomu tiyunivhesiti ma ka ma xungetana ku ma nga tereka kumbexani na University of Mpumalanga yi nga khumbeka hi ku tereka ka machudeni lamawa n'wina tanihi ANC loko mi swi twisisa leswi mi nga angula mi ku yini i nga vula ku a swi tiva ku minister na lava tirhaka na vona va le ku swi lunghiseni ti-challenge leti nga kona ene hi tshemba ku a ku na n'wana loyi a nga faneleka a va stranded a nga koti ku pfuniwa hi nkarhi wa so hikuva swi tiva ku vanhu va ku tala lava qualifyaka for NSFAS lava ku emakaya vatswari va nga swi koti ku va va hakelela so hi tshemba ku van'wani va koho va tshamaka tindhawu leti kuma ku lava tshamaka ko vanhu va hakela hi tshemba ku va ta tirhisana navo kahle hi ku emakumu ka swoho government ta swi lunghisa va ta kota ku hakela so ho kombela ku na vo loko va ri karhi na leswi ti-challenge leti nga kona va kota ku tirhisana na vana va kota ku tshama vana va kota ku hambiloko va nga se yi kuma mara at least va nga koti ku tlhelela kaya because a va koti ku hakela so va tshemba ngopfu ku minister na va ta swi lunghisa ku swilo swi tshamiseka swi vuyela xiyimeni xa kahle Sasekani Manzini i va vulavulela ANC Mpumalanga hi khensile swinene nkarhi wa n'wina mi va na siku lanene ku dya ku engeta hi khense ku ka n'wina kalanga na vayingiseri va Munghana Lonene a khensa sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM va twile a hi tweneni lava va landzelelaka tipolitiki ta Mpumalanga tatana good enough Mashego hi twa ku vo va tiva yini leswi hi nga byeriwa swoho swi sukela kwihi va twile va ANC va swi hlamuseri kahle se lava va hlelaku kunene ke va vona yini hi ndlela yaleyo ku na un'wana miyingiseri kasi hikokwalaho ka yini vanhu mi nga lavi ku tiveka kasi na
ko va hiku ni tshame siku rin'wana ka nongonoko walowo ni vula ku hayi no loko i nga ti vuli vito a hi nga vuli mavonelo ya wena kumbe ku yisa moyeni ivi ya kuma munhu un'wana na un'wana na mfanelo ya ku tisa mavonelo ya yena a vula vito ra yena kumbe a nga vuli se a hi tluli se imani ni vula i ri i xiboho xa kahle lexi nga endliwa hi ANC Mpumalanga hi ku va fanele va swi twisisa ku vavhoti a va votiwi hi timembara ta vona ntsena va votiwa na hi vaaki lavo ka va nga ri timembara i vula yini i vula ku yini i vula ku tinomboro leti hi ti kumaka nhlawulo ku va ku nga ri va swirho swa ANC ntsena ya kumbexana ni nga va ni n'wi twe kahle ne kumbexana se loko ku va ku nga ri swirho swa ANC swi vula ku na lava va tsakelaka loko va kha va famba hi tlhelo leri va fambisaka ro ku va na vanhu lava nga swi tsakeleki sa hi tivi hi ta twa ku hi ri yini hi le ka 0860002543 mani hi xihatla ni amukela tatana good enough Mashego muhleri wa hina wa politiki hi twa ku vona va ri yini va vona yini ka leswi hi swi vonaka Mashego Nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Nhlekani brapet na vayingiseri va Munghana Lonene FM mina sweswi namuntlha loko i kha hi vulavula na muhumelerisi hi te a hi mi lavi hi mhaka ku muhleri wa tipolitiki ntsena hi mi lava hi mhaka ku muhleri wa tipolitiki hi hala tlhelo a Mpumalanga ma ku tiva kahle leri swi vulaka ku kun'wana mi tivana ku mi nga va mi tivana ku vanhu lava hi vulavulaka hi va tshama kwihi ya ni va tiva ngopfu a hi sunguleni kwalani tolo a ku ri na lava va nga kota ku vona mahungu va ta va va vonile ku kha ku vulavula matsalani wa ANC a Mpumalanga hi hala tlhelo ku ri na ANC Sasekani Manzini va kha va vulavula hi timhaka ta vumunduku bya swirho swin'wana swa ANC kasi lava va nga tsandzeka ku vona SABC loko yi kha yi va komba sweswo va nga va vone ka maphephahungu va fika va kuma ku tsariwe hungu rin'wana leri na roho ri hetelela ku loko ku ri ku timhaka ta Mpumalanga u ti landzeleli kumbexana ri nga hetelela ri ku hlamarisa hi ndlela yoleyo phephahungu rin'wana ri tsala ku na ku ta mi hlayela rona ku ni nga swi pfuvapfuvi a ni lavi ku pfuvapfuva ri ri ANC suspends Mandla Msibi and expels 1 kahle ku endleka yini kahle leswi va swi vulavulaka i ku ri Mandla Msibi va mi suspendile malembe manharhu mambirhi ya woho a ta suspended leswi vulaka ku ri a ni ri loko va ku hlongola ka ANC va ta ku hlongola malembe mantlhanu nawu ANC constitution ya ANC ku loko u hlongoriwa ka ANC va ta ku hlongola va ta ku caca malembe mantlhanu so mara voho va ku va mi suspende malembe manharhu mambirhi ya woho a suspendiwile leswi vulaka leswaku ku sungula sweswi ku fika hi 2027 tatana Msibi a nge swi koti ku tirha ka ANC ku tirha ANC kumbe ku famba a endla swilo a ku swi endla i vito ra ANC mara leswi ku faneleke swi hlayiwa kahle swi twisisiwa kwala hi mhaka ku ri vurhangeri bya ANC la Mpumalanga va swi tiva kahle ku ri tatana Msibi u na support yo tala ngopfu hayi le nkomazi ntsena laha va vulavulaka ku ri u endle koxa ku a byela vanhu ku ri va nga fambi ka January 8 mara u na support na tindhawu ta ku fana na Bush na Kothula Mahashi la tatana Mandla Ndlovu va humaka kona la make na la Bushbuckridge la make Sasekani Manzini a humaka kona van'wanyana va vurhangeri so leswi va swi tivaka ku ri i 2026 ku laveka va ya ka nhlawulo wa vo wa ANC wa vurhangeri va province and ntiyiso leyi i vonakaka loko o swi hlaya kahle ku ri loko va ya ka nhlawulo 2026 if munhu wa ku fana na Mandla Msibi a nga ha hlongoriwanga ka ANC i lunga ra ANC u ta swi kota ku wina ku vurhangeri ya ANC la province so leswi swa malembe manharhu swi fambisana kahle na 2024 2025 2026 ku ri a nga contest munhu la province ni 2027 leswaku vanhu va ku fana na tatana Ndlovu la rangeraka sweswi chairperson a nga vi na competition loko se ku ya ka 2026 a sunguleni leyi ka malembe leyi a ni veri va man vuxirho lebyi byi yimisiwe malembe manharhu kambe ku suspendiwa 2 swi vula ku vuxirho lebyi a byi yimisiwangi lembe rin'we loko u swi yingisela kahle ku vulavula ku ri swi yimisiwe lembe rin'we
mara loko o si la o si mamela ya loko si sabla ku ri u yimisiwe malembe manharhu ku sasela ku ri 25 u ta va a ri kona mara loko u yingisela vanhu va vulavula va ku bo a va fanele va mucacile munhu va mutlhangorile va mucacile la ka ANC so va vulavula ku ri no 3 years leyi a tshama hansi a nga endli swilo hi ku ri a swi ta endleka a nga kuma 5 ya malembe mara loko va ku 3 suspended 2 swi vula ku ri 2 ya malembe mara leswi ni swi vonaka swi ta endleka hi ku ri endzhaku ka 2025 a ni voni ku ri va ta pfumela ku ri a hlelela ka ANC ku ta endleka swi va ta endla swin'wanyana ku ri va nga swi koti ku ri a hlelela futa ta contest ta vurhangeri 2026 kambe handle ka ku va kumbexani ku ri na sweswo swa ku langutela kokoloko leswi swi hehliwaka ku va swi endlile swona ke a swi komba yini swi nga va swi komba yini hi timhaka ta tipolitics ta Mpumalanga ka ANC hi ku kongomisa Brapet ANC Mpumalanga vurhangeri bya ANC Mpumalanga vo fana na vurhangeri bya ANC KwaZulu-Natal a vu tikanga ngopfu nge vulavule ku ri vanhu va kwala va khomeke vanhu va ku ri va nga swi kota ku tshama hansi na munhu va debate va ku byela position ya ANC ku ri i famba njhani a ni vulavuli tatana Ndlovu ntsena ni vulavula i vurhangeri vo Speedy Mashilo vo Chirwa ncali hinkwavo na ye tatana Msibi a nga swi koti ku ri va vulavula politiki ya kahle ya National Democratic Revolution leyi ku vulavuriwaka ka yona swa ku tala leswi nga swi kota ku byela so hi mhaka ya ti-faction ku ri leyi ku khome mani masipala leyi ku lavaka ku khome mani so kahle loko ni vulavula ntiyiso a ku na politiki kahle la Mpumalanga hi ku ri kambe a ku na politiki munhu wa ku fana na Msibi a wu nga swi koti ku mucaca ku yiwa ka nhlawulo u tiva leswaku ku na vo controversial party va lava varhangeri u nge swi endli swilo leswi u ta ku a yima katsongonyana ku hundza nhlawulo endzhaku ka nhlawulo hi koho ta discipline hi ku ri swi nga endleka phela ku munhu a ku fana na Msibi ku na ti-phone call leti kumaka ka vo controversial ka mani ku ri loko u vulavula ku ri wese u famba na hina u ta hi pfuna ku ri kuma vanhu na wehe u ta kuma swin'wanyana so wa swi vona ku ri a ku na a ku na ku anakanya hi strategic thinking loko ku endliwa swilo kwala that's why ndi ku la ku fana na KZN hi ku ri loko languta vurhangeri bya KZN ndlela leyi ku fambaka yona hi ku xilungu va ku va ti-campaign ANC so leswi va ku Msibi swi endlile swi endleka ku ri ntiyiso swi endlile mara na sweswi loko va mi suspendile a nga swi kota ku ri a nga aphila loko a lava ku aphila mara swi nge pfuni ANC ku ri ku yiwa ka nhlawulo n'hweti leyi taka va ta va ri busy timhaka ta vota internal a ku fanele va endla leswi ANC National leswi endlaka hi tatana Jacob Zuma ku ri va mu suspendile va mimisile a va mu cacanga ka ANC leswi vulavulaka leswaku loko endzhaku ka 29 May i kona laha u ta vonaka ANC hi mucaca Jacob Zuma sweswi a va mu cacanga so leswi swi endlaka la Mpumalanga swi ku byela ku ri a ku na ku analyze swilo kahle ku ri swi ta pfuna yini loko tatana Msibi a caciwa ka ANC kumbe a suspended ka ANC sweswi loko ku ka nhlawulo hi ku ri lava khomeke a va na matimba lava khomeke ku sungula le ka tatana Ndlovu ku fika le i peace ya ku na munhu la ku ri na matimba kahle ku ri a nga swi kota ku swilungisa loko tatana Msibi ku lava ku swimoxa sweswi van'wani veri swi nga va pfuna ku mu kuma ku na vanhu lava va langutaka va ku ANC kambe va tirhisa rito ku na rito rin'wana va ri tirhisaka va ri yini renewal process va ku ti-process ta ku komba ku hi le ku tipfuxeteni hi vuntshwa loko vanhu va endla swilo swo ka swi nga ri kahle ha kota ku va susa swi nga ri na mhaka ku na nhlawulo kumbe ku na nhlawulo ku fana na sweswi ta mani Sasekani Manzini va kha va vulavula ku ti-program ta vo tanihi ANC ta ya mahlweni hi ku ANC a hi munhu ANC it's an organization leyi fambaka na ti-program to karhi kumbe to hambana hi ndlela yaleyo renewal process ku laveka i ntiyiso ku laveka i sungula kona ka ANC mara u nge renewi ANC loko ku nga na xikolo laha vanhu va dyondzaka kona politiki hambi ri ANC ta ku byela ku ri ku na political school loko lava ku renewa ku lava u renewa malunga varhangeri va khale va ku fana na vo Mashego a ri koho khale a ri MEC wa health leswi swi endlekeke la Mpumalanga Brapet leswi ka department of health leyi khomeke sweswi MEC Manzini Sasekani ku sungula i nkarhi leyi ku
endzhaku ka ku khoma tatana Mkansi Clifford Dr Mkansi ku khoma tatana Mashego swi kombe leswaku swilo a swi nga fambi kahle kuma leswaku tibedle a ti fambi kahle ti-ambulance a ti fambi kahle so swi endleka ku ri loko ku yiva ka ti-election ka nhlalo wa ANC munhu a ku fana na Gilen Mashego nga swi koti ku ri a humelela mara loko a ku na renewal ya ANC a ku faneke ku vonakala ku ri loko va renyiwa hi vanhu va voho renewal leyi ya vonakala le ka mfumo sweswi nga vulavula ku ri loko ku susiwa munhu a ku fana na Gilen Mashego ka health a ku lava ku renyiwa ti-program ta ANC mara loko u ya tibedle ta ku fana na vo Tintsalo u ya vo Themba u ya vo Mapulaneng u kuma leswaku service i file vanhu va famba le va ya ku lova loko va swibedhlele mara ku khomeyeliwa ku ri i MEC wa education wa health and yi spokesperson sa ANC na province so leswi swi endlekaka la a yi renewal ku ri la Bush kusungula tatana Ndlovu a ri secretary ya ANC la Bush before a suka a ta va secretary ya ANC le ka province loko a suka la Bush munhu loyi a khomeke la Bush tatana Fola Sibuyi u nga vulavuli ku ri munhu ku ri kumbe wa swi tiva ku ri loko endla yini loko a khombile so loko lava ku ri u nga teki munhu ku ri a nga na matimba a nga twisi politiki wo mu khomisa wo famba ya province a ku fanele renewal yi komba ku ri ku va na vanhu lava tivaka ntirho loko a huma tatana Ndlovu a fanele a lava munhu ku ri ta swi kota ku endla ntirho mara leswi swi endleka u xiye munhu ku ri ta swi kota ku mu handlela ku micromanager munhu ku ri a nga tivi ntirho that's why loko u languta la eHlanzeni la tatana Folas a ri secretary u kuma ku ri ANC activity ya khoma ku ri ku na division ya ku tala ngopfu la eHlanzeni ka ANC mara loko ya le ku khomeka van'wanyana wa vona ku ri la ku na organization leyitsongo so a ni pfumelani na mhaka ku ri i renewal ku renewal ku laveka i vonakala ka mfumo i vonakala na ka vanhu lava khomaka loko u khoma vanhu va ku fana na vo Fola Sibuyi a swi kombi ku ri ku na renewal kwalaho se hi ku komisa mbula ku leswi va nge ti-program ta vo ti ta kota ku ya mahlweni hambi ku ndleke sweswi va nga teka swiboho swi swona a swi nge koteki swi nge koteki a ni ri loko i ririmi ra ANC va ta ku byela ku ri secretary i engine va ku secretariat ya organization i engine ya organization swilo swi famba koho kwale mara loko o languta eHlanzeni sweswi ku khome tatana Sibuya ntivi kumbe vanhu va ku tala va mu tiva kumbe van'wana va mu tivi mara munhu a ku fana na Mandla Ndlovu nkarhi loyi a khome a ku twakala ku ri ku khome munhu Mandla Ndlovu that's why a swi kotile ku ri a suka va secretary la a ta va secretary le ka province sweswi a ta va chairperson ku ri i munhu ku ri ku na leswi a swi tivaka katsongo i politiki ni ku katsongo ku ri ku na swa ku tala swa ku ri kumbe a va swi tivi va vurhangeri va la Mpumalanga mara munhu la seleke sweswi swi nga endleki ku ri a ta suka la a ta provincial a ta va chairperson siku rin'wanyana la a khomeke koho sweswi i la politiki ya yehe i ndlela leswi va fambaka yoho i ta helelaka koho hi ku ri a nga na matimba a nga na vutivi lebya politiki bya ku ri ta ku kumbe loko u nga tshama hansi u debate na ta swi kota ku byela swin'wanyana ku fana na varhangeri van'wana loko ya ka tiprovince tin'wanyana loko munhu a khomile wo vulavula na yena u ta twa na we ku ri la ni vulavula na munhu wa politiki mara la Mpumalanga that's why ku na timhaka ta vo Msibi ku ve na timhaka ta vo Peter Nyoni ku na timhaka ta vo Fola Sibuyi ku na timhaka ta vo Gilen Mashego ku ve timhaka ta vo mani i mhaka ku ri ko hava munhu ku hava munhu ku ri u ta khoma kahle ku fana na munhu ku fana na Matthew Sposa hi nkarhi la khome province munhu ku fana na Tidi Mabuza hi nkarhi la khome province ya Mpumalanga nda ta mbutsa hi tatana Gilen Mashego ku mavativa na hi ku xivongo xa n'wi swa yelana kambe a lava hi tlhelela ndzhaku tatana Msibi hi voho musi lava a va ri ka step aside hi swona hi vona a va ri step aside endzhaku ka ku ri ka case leya ku ri ya ku dlaya Meda ya ku ri a chajiwe hi Meda yena van'wana vambirhi so swi va mu kombela leswaku step aside swa chuva endzhaku ka nkarhi NPA ya ku hi withdraw case ku ri a ku na vumbhoni va kahle loko se ku na vumbhoni van'wana va ta swi kota ku va institute case laha a hleleke ndzhaku va ta endla MEC wa cooperative governance so yelwe ya wa nkarhi leya ileyo wa ku ri loko va ku ntirhisa vito leri very careful loko va ri ku na munhu ku ri n'wana wa tshwenya wa vona ku na munhu n'wana wa tshwenya nga vula ku ri tatana Msibi la ka ANC Mpumalanga hi yewa ku ri
rebel rouser loko a khoma swilo nyana swo takala ku ri khoneni that's why ndi ku i 2026 loko va nga swi languti kahle a ku nga endleka ku ri ku va yela ta khoma ka ANC kwala Nemetwele good enough Mashego akhesere swinene nkarhi wan'we se lava Gideon Mashego i yini n'we ni tiva vito leri ntsena a ndzi ri va tele ngopfu Mashego la hayi malume wa mina Nako Mashego akhesa swinene hlayisekani so akhensa sweswo mingisero mngarano FM nkulukumba good enough Mashego batisa tlhelo rero ra mhaka ni tshemba ku na wena nga va khila va angula ka mhaka yeleyo ngopfungopfu n'wina mi nga ka tipolitics ta Mpumalanga a hi mitsweneni ANC Mpumalanga yi teke xiboho xa ku yimisa vuxirho bya tatana Mandla Msibi ka malembe ya 3 kambe ka malembe ya 3 ku tlhela ku yimisiwa mambirhi swi vula yini swoleswo ke hi ndlela yoleyo se mhaka leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena ka yona ku ya mahlweni na lava va ti-e-tolls hi ta va hi kha hi ringeta ku va lavalava leswaku hi kota ku bula na vona loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we ku va hi kota ku twa ku ti-e-tolls ku ndleka yini ha toho hi ndlela yoleyo nan'we mi nga kandziyisa ku rito ka 065 744 3911 nkandziyiso wun'we wu nga hundzi minete leswaku hi ta kota ku va hi mi twa kahle na ku tiyisisa leswaku ku twala n'wina ntsena laha mi nga koho hi ndlela yoleyo nokora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mani languta lava nga ni rhumela ka X la mani Kosinathi Chauke va tshama laya na va vona mani Kosinathi va lava ku ta hi byela mahungu lamaya va nga hi tshembisa se va lava ku hi hlayela wona twi se loko va ha tshama yima mina ni fanele ku hlayela yin'wana ya X leti nga rhumeriwa hi vayingiseri lava va nga le ku fambeni na hina nhlekani lowu loko hi kha hi languta ka nongonoko Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo se xi le ku ni khoneleni lexi a xi lava ku pfalula kambe xi ta pfalula nkani hi ku laha hi lava ku ta kota ku va hi byela vayingiseri ku endleka yini ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta tipolitiki ta Mpumalanga n'we mi nga ku haleyo hi n'we hi tsakela ku va hi twa n'we ngopfungopfu ku mi hi byela kahle mi ri yini hi tipolitiki toleto na n'we kumbexana mi nga vaseketeri va nkulukumba Mandla Msibi loko swi kahle hakelelo kahle mara sweswi mi ta kuma na lava tirhaka ka ti-office ta ti-SRC va nghenelela ka yini ka timhaka ta tineso ende a va tivi nchumu bya mafambiselo ya timali loko va nghenelela vanhu lava va chiziwaka va SRC na vo va lava ku ndla vukungundzwani va tsongola mali va teka mali kwala sweswi ta ku timali ti xota inkomu xikalaveti kwala ka tona inkomu ka botpet na muhumelerisi xikan'we na vayingiseri leswa NSFAS botpet ku vulavula ntiyiso swa vava ko va nkarhi wun'wani swi vava hi langute na vukorhokeri byin'wana bya kwala tikweni ra hina ku kusukela ka mapatu mati gezi mara ka timhaka ta dyondzo ya vana va xikolo a va fanele va nga endli mina ni un'wana wa vadyondzi ka yin'wana ya ti-TVET kwala Limpopo kahle ya Capricorn ni va ni ri ku dyondzeni hala tlhelo ni ri ku tirheni so NSFAS ya ni cover botped loko no mi byela ku last semester from July to December ni kumangi na mali ya kona status xa kona xo pending se ni ta approveriwa mali ya from this January ku fika antivi ku ya fika reni ku ya sweswi approve njhani ya last month ya last semester yi nga kumekanga botped ti le ku vuyeni swilo swa NSFAS man swi le ku hluphekiseni ka vana ma ta vona ene tela ti yisa vana ka ti-frustration sweswi ve le ku tsaleni ka ti-exam vana va xikolo va tsala ti-exam va kha va na problem ya ku accommodation a va se hakela a va na swakudya swo fana na sweswo NSFAS yi le ku dileni ka vana ene swi le ku borheni mani nga ri mali ya vona vo tisecha swikhwameni swa vona ku mali ya government hi mina from matikweni ra ka hina enhlekani hi botpet na swito swa NSFAS khati loko munhu a nga endli swona a nga hlongoriwi na kwana na hi nga le mitirhweni loko hi nga tirheki swona hi hlongoriwaka ku yisa ku ti-hearing as i hlongoriwa bona mi fanele mo yimela ku a resign loko a nga ku resign ke hi lero va lava a ku lavakulu ka yena lava nga n'wi thola va nga n'wi veka kwalano ku okay loko i nga endli swona ya ku hlongola hi loyi a yi khale un'wana wa ku dya mali ya ka SASSA va n'wi vona nandzu a nga hlongoriwa
khati vo va hlongolo loko swi te yini swi fana khesi leyi nga ha ku va kona nyana leyi nga ha ku va ngo yi herini ya ile ka Malamulele loko ku dlawa ka Big Mass va va vonela hansi vanhu va 5 mara va karhi va vula kona ku ku na vanhu va ku ringana vanharhu van'wana va ka ANC mara a ku khumbiwi nchumu hi vona na loyi a khome khesi yaleyo lero loko mi vuxokoxoko byin'wana a nga byi tirhisanga kasi a va hlongoriwi na a va discipliniwi na minjhani botpet mhaka leyi NSFAS na loko va veni nga botpet mati ya va vona va nga le kaya mibisi minongono vona va swi kota ku va suka va tlela kaya hina hi nga le xilungwini so va ngopfu botpet hala renda hala transport hala swakudya swi loko va veni nga botpet mata swa tika ndlela ro zohlela na ku khomela mukhegulu ku nyika malava ya mudende u hleketa ku na mali ya kona yi tsana na yena yi fita hina ri yexe a swi nge endli swi laveka va tibuku laveka yini a swi le ku tikile botpet ku na vanhu va nga thoriwa la a le ku tirheni ka mintirho ya vona i nge vo khomela mbombo famba tirhana ya va nga ri nga swi lavini va nga vulaka va nge swi koti va dya mali mandla ya hina mara va ta voteriwa ayi hi ta wini botpet ayi ya tika ni lama vile kwena botpet NSFAS va fanele va tshama hansi va bukisisa department liyani hinkwayo va fanele va yi bukisisa cause loko ni bukini sweswo mi vulaka ku swo tikomba nga ri a va na mhaka vona vo humesa timali njhe ku tiya kwini tiya ka mani njhani long as applyini va ku tala va tikuma mara a nga ri a va endli ti-background check ku mali leyi loko se yi fambini loko yi fikini la yi yaka koho yi endla sweswi yi faneleke yi endla swo a va yi cheki ni vulavula so ku na n'wana la kaya yi ta ni khomela loko ri ku yi le ku yingiseleni n'wana loyi i feyile grade 9 last year so a hete yena ka nga ha la ku vuyela xikolweni hi ti-reason ta yena hi zamini lavakulu va zamini ha gina decide ku yi ta ya kwini i ta ya college swi nga leswi ya tsalisa college va nga accepta i apply basari ya NSFAS i kumini yi le ku dyondzeni NSFAS sweswinyana so lexi ni ti vutisaka xo i ku munhu loyi a swi nga n'wi bohi a swi nga bohi ku a kuma mali liya yi n'wi yisa le ku na vanhu lava nga lo tshama sweswinyana va kalaka va kala na sente ya ku va nga muva va hete timetrika va fanele sweswinyana va kuma ti-results or va endla swin'wana mara a va koti ku endla nchumu botpet na ku vulavula hi le NSFAS problem ya ka NSFAS va khola moni swi veka so va khola vatirhi va ka NSFAS va khola a ni ri ka yin'wana ya ti-campus ya Twitty loko a swi koteka ni to yi vula va khola hayi nyana leswaku va endlaka ku mali ya voho loko iya va ya va nkarhi luwa a hi hisa ti-documente manual swi nga se za swi endliwa online a wa ha heleketa kunene a wu ta ku loko i fika a ofisini ya vona a swi nga ta endleka va nga ku kholeli a swi nga ta endleka va ta ku kholela se swi nga delay ku ri na ku khola ku ri ku loko ku ri ku na xihoxo fanele ku byela document ya so famba yi endla so hi ku hina van'wana a hi endla na ti-affidavit a va khola ngopfu ka NSFAS a nchumu a ku na corrupt ya nchumu vo khola a na fone byerile ku campus yihi ni vhe ni fonela professor tinyiko manleke sweswi a wu fane vurile hi ve va fonela sweswi ni vulavula kwalawa va hi byela ku miri yini n'wina hi veri la campusini leyiwani lava tirhaka le ka student financial aid leyi va khola hi ve swi tiveka a ni ve ni va fonela sweswi ayi timhaka ta NSFAS ti le ku hlupheni mina lexi ni vulaka xona i ku va pasa hi loyi n'wana a nga college ku ya hi miyingiseri loyi i college yihi yo teka n'wana a nga pasanga na grade 9 kumbe ni n'wi twanga kahle botpet NSFAS va fanele va tshama hansi va bukisisa department liyani hinkwayo va fanele va yi bukisisa cause loko ni bukini sweswo mi vulaka ku swo tikomba nga ri a va na mhaka vona vo humesa timali njhe ku tiya kwini tiya ka mani njhani long as applyini va ku tala va tikuma mara a nga ri a va endli ti-background check ku mali leyi loko se yi fambini loko yi fikini la yi yaka koho yi endla sweswi yi faneleke yi endla swo a va yi cheki ni vulavula so ku na n'wana la kaya yi ta ni khomela loko ri ku yi le ku yingiseleni n'wana loyi i feyile grade 9 last year so a hete yena ka nga ha la ku vuyela xikolweni hi ti-reason ta yena hi zamini lavakulu va zamini ha gina decide ku yi ta ya kwini i ta ya college swi nga leswi ya tsalisa college va nga accepta i apply basari ya NSFAS i kumini le ku dyondzeni NSFAS sweswinyana so lexi ni ti vutisaka xo i ku munhu loyi a swi nga n'wi bohi
a swi nga bohi ku a kuma mali liya yi n'wi yisa le ku na vanhu lava nga lo tshama sweswinyana va kalaka va kala na sente ya ku va nga muva va hete ti-matric va fanele sweswinyana va kuma ti-results or va endla swin'wana mara a va koti ku endla nchumu ni le ku ti vutiseni hi yo mhaka n'we mi swi tivaka kahle swa ti-college i college yi ku amukela ku i nga pasanga grade 9 ize ya kota na ku kuma NSFAS kumbe no ka ni nga swi twisisi va ka yini yi va yi ri ya yini college ni vula college yi va yi ri ya yini leyi yi ku amukela ku i nga pasanga grade 9 la ku na kungundwana na un'wana yi vele ripoto a ku i pase grade 9 evi loyi wani a tama a tiva ku i feyiri grade kumbe ni pfuneni va ka hina ni kwala 0860002543 no la ku tiva ku kuna college leyi amukela ku n'wana a nga pasangi grade a nga pasangi grade 9 i college yi Dr. Akaza kumbe Dr. yayo Akaza u ta va ri meyara wa Ekurhuleni kusuka namuntlha i suka ka vandla ra African National Congress i hungu leri nghenaka sweswi ka ku loko ku hlayuriwile leyi ku hetelele ku hayi indla khoso yi i grade phela ti-grade loko i fane a college i nghena hi grade 9 ku ya ehenhla loko u pase grade 9 ku ya ehenhla nkensile ku a nga va kumbexana endla plumbing kambe hambi a endla plumbing hambi a endla building hambi a endla yini i fanele ku va ku na minimum entry level ku nga grade 9 ku ya hi ti-college ni tiva ku ri grade 9 ni vula leti ni ti tiva ku ti ri nawini se loyi a nga pasa grade na a yini a tlha kuma mali ya NSFAS i mani 0860002543 nokoroko i Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela a hi koti mingiselo me ku angula ku yini khomete timhaka a hi pfuleleni tshika muhumelerisi hi famba sweswi hi famba na tona hinkwato ti nga koho milon'wini ya vayingiseri a hi titwenini kwala ka Afrika wa vulavula sweswi ku fika le ka awara ya 2 vasandrale a ni tivi ni va lava ra vunghana sweswi ra vumbirhi ni kha ni nga va hayi ku na va kumi va tshembisa va ku le ku teni loko nkarhi wa sito wu fika loko se wu fika ve ri can we do that tomorrow loko se mara mi va fonele nampundzu mi twana ni va ku today loko se nkarhi wu fika can we do that tomorrow ve le ku tirheni ngopfu ku le ku tirhiweni i vutisa ku tirha hi yini loko languti kumaka wu swi voni leswi tirhiwaka a ni va sandrali vo va magondo hikuva va fanele va loko ku ri ku tirhiweni himpela swi lava va fanele va kume na xiviko xa ku patu ra kusuka ka Mbokota ku fika ka Bungeni ha patu a va ta va kha va swi tiva hikuva mpfuka ri tekiwa hi vo va ka sandrala ra ha ri patu sweswi kambe hambi swi tana hi mitwenini mingisero me timhaka tihi kumbe tite ti mi nga na tona un'wana hi loyi ni hlekani Malumbuthata Tokolo Bugeni hi pfukeni minjhani va boheka ku tsutsuma va sandrali pheko ma question a swi la munhu a ta tiyimisele kahle ene ta khoma hi tingana loko u tsenga prepare kahle so va swi tiva ku a swi fambeni kahle se va boheka ku jahana hayi tate va kuma a va kumeki ni chuwisa le ya recording ya miniseri ya ku kuna na a nga kuma mali ya NSFAS a nga pasanga grade 9 lowun'wanyana wa lava na mina ni nga nghenisa hi ndlela yaleyo but mina a ni pasini grade 9 a ni ri ka grade ni suke ni ri ka grade 10 yes and then va na accept a college and then yi apply NSFAS and ku nga vi ya swi cinca swilo hambiloko se mi kuma ku i la ku apply loko nga ha ri na matric a swa ha olovi ku fika kwalani a swa ha olovi so yaleyo na tivutisa na mina ku loko ri hi ndlela leyi ya miniseri hi loko hi se swi te yini swi nga ndeka ku sweswi mi nga swi mexina ku nga va ku ve na ku xava report ni pfumelana swa ngopfu kambe xivutiso ku ta ya yi xave kwihi loko madyondzisi ve nge n'wi xaviseli report yaleyo yi tika good part because loko mo cheka a ni ri va siku na vanhu va tlhariwa va swi kota ku endlela mara nkingha yi va laha ka xitempe ku a ni report yi fanele yi famba na xitempe
xitempe i xi kume kwini i ti gandlele hi ma xitempe xa le xikolweni xa laha humaka kona a humele rivaleni mingiselo Buthphet a mi sendele voice note swiphemile laha swi ta mhaka leyiwani mani ta mi pfuna mani la ku xisa mahlweni a swi fambekangi ya hlupha a ni mingiseri i tlhavula ku no ni kombela ku a nga swi i ta ni khomela ku a nga va ri ku yingiseri loko a nga pfulanga nandzu hi nge yi lavisisi ya hlupha yi na swivulavula swo tala mara rentisi mara swa chavisa loko swi ri so tanihiloko sweswi va nga menshina ku na vana lava ngo lo tshama ehenhleni ka timetric a va le kumeni ka nchumu and loko swi ri hi ndlela a hi vula ku hi against loyi a nga humela i laki ra yena i laki ra yena ntiyiso a ho n'wi jelezela kambe ho vula ku na vanhu lava va fanele va kha na va lava nga swikolweni sweswi a va se yi kuma mani hi leswi vapaka va se yi kuma munhu loyiwani se ma swi vona ku loko swi ri hi ndlela leyi va encourage vana ku va tshika xikolo phela loko swi hi ndlela ku lava ku na loyi a nga endleki ntirho wa yena ku endla vulavisisi bya stera loko vona ku munhu wa qualify kumbe a nga qualify loko hi vulavula munhu a nga qualify hi vulavula hi yehe va nga n'wi nyika mali a kha a nga qualify ku ri na lava qualifyaka va nga lo tshama na me twelve bot ni khensela lo ni khensela na ku tinyiketela ka n'we nkoka a mi lava ku hi pfuna ya khensa swinene enkomo bot wa mina 0860 002 a hi mi twinini he vana a ni vona ti-N courses ku na ti-NCV haya NVC i NCV National Curriculum Vocational swin'wana swo tani se yi sungula ka NCV level man 4 2 3 4 ya ivi ndla na ti-N courses 1 2 3 ku fika ka 6 sweswo hinkwaswo lava grade 9 ku ya ahenhla standard 7 ku ya ahenhla hayi ku i nghenini i fanele va yi na report yi nge standard 7 passed kumbe grade 9 passed un'wana loyi nhlekani hi khalanga mi pfukeli papa hi pfukeli hi nga vona hi pfukini mana khensa swinene happy belated birthday man so le tsandzeka na ku mi byela ku ri happy birthday mi nge hi mi byela muhaxi wa ndhuma I'm sure siku ra n'wari ta va ri sasekile swa muhaxi wa ndhuma ni twa n'wini ani hi hina hi swi tivaka khalangu a ni kombela khomanyana leya NSFAS NSFAS yi na ti-problem to tala wena khalanga wa tsundzuka ni tshama ni nghena kwala moyeni ri la hi yona yi kha yi ku un'wana wa ntukulu i na vana swa ka SARS leswi kombaka ku a nga va vatswari va yena va hola more than 350,000 i kha i yisa ti-document ti-proof to komba ku swilo sweswo a hi ntiyiso i apila online va tlhela va vuya va ku byela the very same thing i ya ka SARS va fika va ku byela ku yena a hi swi tivi swilo sweswo a va hi provile va NSFAS hileswaku it's a problem vanhu va sendiwa from pillar to post mara mina ni swi lavi ku va selective wena khalanga ni languta matlhelo hinkwawo u nge vi ntiyiso ku ri ti-problem ta NSFAS ku hava la swilo swi fambaka kahle a hi pfumeleni ku kun'wani tiyunivhesiti ti feyila machudeni hi list ya kha vulavula hi yona kun'wani ti-TVET ti feyila machudeni because ni tiva one of the university yin'wana a Kapstad leswi fambaka kahle vana va nga kumeka ti-allowance a ni vuli ku hinkwavo ni vula lava ni va tivaka va nga ku halala a ni na head office yi le Cape Town se mara ma yi vona head office yi ri Cape Town un'wana a fana kuma NSFAS a ri University of Venda a ni lava ku ta kwalano ku ri the problem i ku va centralize everything swi ya Cape Town wena khalanga maybe a va fanele va centralize ti-office ku va na office ya NSFAS a Polokwane ka each and every province a swi ta olovela vana ku va ta straight because lava va nga va Cape Town va nghena straight a ti-office ta NSFAS na loko va ri na ti-problem swilo swo vo swi hatla swi addressiwa se lava ta ku byela ti-online yini hinkwaswo but then yin'wana leyi a ni lava ku kombisa yona ka ku na board ka NSFAS leyi a yi rhangele hi veri mani lava ka hina lava va muchangani lava mi kha mi vulavula hi vona i va ka n'wina ni vula ku va vulavula ririmi leri ni vulavulaka hi rona va ri va lavaya tatana NSFAS ndlini va ri livini va vuyini ya a va se vuyi tatana NSFAS van'wana a va rhangele board leyi fanele yi languta ku swilo swi famba kahle ni lava ku hambana na muyingiseri lange ti NEC ya ANC
yi hi fila ku vanhu wu nge vi ntiyiso why ni vula sweswo ku swi nge vi ntiyiso sweswo wana Khalanga ku na portfolio committee ya education ya higher education a Cape Town leyi a ni kha ni yi cheka mavito ya vona ni kuma ku na va Sinawo Thambo mangutiva lowa a spokesperson xa EFF ku na va Xikwambani hinkwavo va EFF ku na vanhu va ANC ku na va Freedom Front Plus ministara i vitaniwa ka portfolio committee a fika a account ku why vana va nga ri ku kumeni ka ti-allowance a hi blameni portfolio committee before blame ANC loko ku na structure lexi a hi fanele hi xi sola because i vutihlamuleri bya portfolio committee yi vula yini portfolio committee yi vula ku mavandla hinkwawo lama nga koka ka huvo ya endla milawu hi fanele hi ma kombetela hi tintiho se swi vula ku munhu a nga yimi wa DA a kombetela ANC ya ku hi yo yi feyila ka NSFAS a nge vuli wa EFF a ku feri ku na komiti leyi ku na komiti leyi nga na mavandla hinkwawo a palamende leyi langutaka timhaka ta dyondzo lava swi tivaka ku na tiprobleme Khalanga lava va nga na matimba ya ku vitana hambi yi ri bodo yi ta hlamuseta ku why swilo swi nga fambi kahle maswona se vamiri loko va vitaniwa minister Afrika va nyika xiviko va tshama na xona va ku ku na ti-problems ti le ku lunghisiweni i ntiyiso Khalanga ku na vana lava va relaka ka NSFAS ku va hakela tirumo va hlongoriwa va hava swakudya it's a problem mara equally Khalanga a hi condemneni vanhu lava mfumo kumbe NSFAS yi nga approve ku va nyika vana va xikolo tindhawu the last time ni cheka a ku ri na timhaka ta ku NSFAS yi kepa ka 45,000 if I'm not mistaken ku ri hina hi hakelela vanhu ti-room ku fika ka 45,000 ipa vanhu lava va nga na ti-building hinkwavo lava nga na matimba va nga na ti-financial muscles va fika va khoma meeting va ku hina ha ngetela NSFAS hina ku munhu a tshama laha ka tindhawu ta hina it's 55,000 so swi vula ku NSFAS loko yi ya mahlweni yi hakela 45,000 swi vula kun'wana ti fanele tshama kha kolota 10,000 leyi yi hakelaka hi vatswari because va khome mfumo at a ransom maswona Khalanga a hi swi condemneni swi sweswo ku avele ku assisteni ku ri vanhu va kuma education because kun'wana i fanele tshama na vatswari 10,000 yi kuma kwihi mutswari loko a tsandzeka ku rhumela n'wana 200 la nga university kumbe a nga tiveka it's a challenge equally hina leswi swi vitaniwaku subcommittee ka ANC na subcommittee ya education and health leyi nga na va Pule Mave yi nga na va Dr lava Mawuli lava deputy minister ya basic education na va Dr Mkhizi na va Dr Mtswaledi hi vona lava va vitanaku Dr Blade Nzimande va ta tshama hansi na yena va ku humelela yini ka dyondzo equally president anga tumbeli president ina cabinet le Dr Blade Nzimande anga member of cabinet time and again president afana ava worried ku Dr Blade Nzimande time and again ivana problem ya NSFAS vana lava va bona vele kuterekeni ku humelela yini se president na yena loko kuma report imiyerile so alava ku I blame all these structures yi nga vi specifically NEC ya ANC leswi swa ku tiministara kumbe vamani va teka mandate ka ti-branch a hi ntiyiso vanhu va teka mandate ka conference loko a ri Samba ngetitani a ri ka branch ya Tiyani a ni ya teka mandate le Tiyani hikuva a ni yisangi branch ya Tiyani le ni yise hi ti-branches of the African National Congress tin'wana ti le Mpumalanga tin'wana ti le Northwest loko ku ri ku ni fanele na teka mandate ka ti-branch swi vula ku ni fanele ni visitela each and every branches then the conference is the right platform la vanhu va ku va teka mandate ya ti-branches va famba hi wona nemetwile a ni rivele no ku na tinhlokomhaka ta mahungu ni yo vona hi loko nkosi na tanhlong veri ku ndani kambe a ni sondolota ku se ni ngo hindeliwa karhi ke kambe ni khetsile swinene muyingiseri wa mina inkomo a khensa fambisa sweswo muyingiseri i 12 timinete ntsena ku bile awara ya 13 yo a ni rivele mina nkosi na ti hi sweswo muyingiseri wa mina khensile mani nkosi na cauka ni khensile swinene ni khomeleni ku va ni mi hlwerisile 13 timinete kahle kahle se 14 timinete ntsena ku bile awara ya 1 ka Munghana Lonene FM nokora ku Afrika wa vulavula hi ku haxela twi kusukela awara ya 12 ku fika awara ya 2 nhlekani lowu nongonoko wu ri woxa a ka Munghana Lonene u nga ngeteleriwa nkarhi a ni tivi ku swi vula yini kambe swo vula sweswo ku ri woxa seketelo wa wena muyingiseri wa mina a khensa swinene a hi amukeleni un'wana muyingiseri hi loyi nhleka buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani pfukile a khensa mbalelana tshulani mati
Aye Mathe Cancer Swinene. Oh okay, na mina ngakhumba liyani se avarila butpeta ihlangana nabantu botala van'wani kama un'wana loko ka avarila shem tibonende family tin'wani a ti le ku pfunekeni hi timhaka ta financial mi kumaka man'wani vatswari va vona a va tirhi like vo za va ka va va hembela va ku hi March yi ta nghena ku hela March sweswi yini se ya ka April ya ka May se na swi kahle ku fanele hi lunghisa njhani leyi or van'wani va ka va nyika mavonelo ya vona va ta lunghisa mara botped enda ku ri na swin'wani vhele mavonelo ya munhu a hi nandzu ku ya hi mavonelo ya mina a ni la ku swi vutisa I think ni ta ni hlamula ka mavandla lama ma tipolitiki hinkwawo lama ma ri kona lama mi yingisawo ka mingalonene la cancer sweswo because a ni loko hi kha hi twa maveri mavonelo ya vona ka leswi va hi tshembisaka swona n'wana n'wana na right ya ku kheta la hi lavaka so on my side ni va happy side ra ADP ka leswi va kha va swi vula swa ku va ta endla mati va xana kahle hungu leri mi lava ku ta na rona ri la ku fikelela yini hi ku nge tisembi la ku canvas bona ntaminika Mathe nkarhi lexi xi ndlaku ku ni vulavula so i mhaka ya ku hi ve na nongonoko wa yimani ku ve na nongonoko wa mavandla ya tipolitiki lowu a wu ri ka Malamulele hi Ravuntlhanu vhiki leri nga hela ivi hi vuya hi ta va na nongonoko Afrika wa vulavula hi haxa ivi tolo hi va na minongonoko wa mavandla ya tipolitiki tolo Apolokwane yes se n'wina mi ri vandla rihi ri te yini a mi vula ka nongonoko wihi okay mo ni vutisa hi ku kongoma xivutiso xa mina i ku swi tikombi nga a mi rhambi mavandla hinkwayo mara why ADP hi ku na tola mi khambusa ti-question nga va nkono and I don't think mi nga vutisi xivutiso mi tlhe mi ti hlamula vutisani xivutiso mi kuma nhlamulo okay i mhaka yini ku va yi nga ri koto hi swi vurile ka nongonoko tolo sweswi vula ku nongonoko mi hamba mi swi tiva hi sungula hi awara ya 12 loko ku ri Afrika wa vulavula wu sungula hi awara ya 12 loko ri tiko xetleli yi sungula hi awara ya tsevu leswi hi nga vula swona ni tlhela ku ni swi phinda na namuntlha hi ku na tolo ku vule mina i ku mavandla ya tipolitiki lawa a hi ri na wona tolo i mavandla lawa ya phikizanelanaku ka swifunda hinkwaswo swa 9 swa Afrika-Dzonga I see na mi twisisa masivona ka hi ta nga holovangi loko mi lo sungula na hina nongonoko tolo problem na n'wina a mi la ku ni yingisela khalanga na mitwa no a ni mi tivi leswi mi nga vulavula swona mara my point ku yi vi too much ka vukorhokeri bya mati se a ni hlamala ka njhani nga ri kona ro munghana lonene yo la ku sungula swa masayiti but ni mi twini mi nga vula because na swi ta ku yi le ka swifundha swa yi4 se mi ni hlamulini lero ni nga mi chuxa Mathe hi hetini mi hetini Khezeli Mathe famba ni khwatsa kheze fambisa sweswo Mathe 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a wa fikile Mathe twanala xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula makume na nhungu timina tintsene ku bela wara ya 12 muyingiseri loyi ya 13 nhleka votoni njhani hi pfukile swi tsanana na nchumu hi ngovo hi hlayisiwile a cancer swinene ambere mi khome hi timhondo yini nyari hayi mina ni vekeriwe swona kwala ni tshame na yona hi yaleyi nyari ni pfune hi ku tsema ncila tanani mani la khoma le ya case le ya meyara wa hina Big Moss ya botete ni na ku vilela nyana hi case liya kumbe a endliso miyingisero wa mina ne
ni khomeli tani ni sungula ni basala Okay. ni khomeli tani ni sungula ni basala mingisero mena ni khomeli futhi ani fanele ni sungula ni basala nga se ku teka kambe ni khomeli mingisero mena a hi sunguli kutani isweswo mingisero mena ikhumeni ngoti mina tintsani nga sibawara ya mbirhi ka nongonoko wa Afrika wa vulavula ntsakisa hikuva yingiseri va kulo va nghena a va ri li airtime hi loyi mingiseri wa ha ri kona la layinini la ni khomeli mingisero wa mina ku va ni ku khomisini a wu lava ku vulavula hi timhaka ta case liya ya hayi na ri kona botpete no khensa hi ku ana mi endla mali a ngo wa ku hungaseni botpete mativa case leya ya mera wa hina a ni la ku bela i justice ya le Limpopo mavoko mara ni se ni tshika hi mhaka ya ku rini hi mhaka ya ku leswi swi nga fambisa hi swona va fike laha ka ku ri va hehliwa lava va yi 5 va vona nandzu yes a va sigweviwa va vone nandzu mara xivilelo xa mina i ku loko va vona nandzu ku ri ku botpete vanhu lavaya ku na lidara ya vona leyi mina ni vona ku nga ku a yi khomiwanga a yi kona laha lerero loko ku ri ku vo dina vagweviwa va hisa lava botpete swi vula ku lidara liya swi nga endleka yi pfuka yi nga ha khomiwanga ende leswi vulaka ku ri yini hi nga ha tshuka hi se hi va na tona ti-case to fana na case liya futhi hi mhaka ku swi vula ku munhu waloye i tirha swona sweswo kuve kambe loko va ze va vona nandzu a swi vuli swi vula ku a ka ha vuliwi nchumu hi nandzu lowu wu herile a ku nge he lavisisiwi nchumu swi herile loko va ze vanhu va voniwa nandzu botpete se va yimele ku va gweviwa unless loko ku ri ku kota vumbhoni byintshwa kumbe swin'wana tivera ti vula swin'wanyana mara sweswi loko just kota yi ku no va voniwe nandzu swi vula ku va yimele ku nyikiwa xigolo xa vona ku va xi tirhisisa ku yini mara loko ku ri ku va voniwa nandzu so ku nga se ze ku khomiwa big fish hi ta va na problem a Limpopo mo special loko ku ri ku hi mpelampela ti-rumors leti ti nga kona hi swona swa ku swi werisana swa tipolitiki swi vula ku ha ta va na vona varhangeri vo karhi lava nga ta hlangana na nghozi yo fana na leyi yi nga hlangana na Bosmos because of a yi khomiwanga big fish fanele ku khomiwa munhu la nga henhla so that na swilo leswi swi ta kota ku stopa van'wani va kombisa ku na van'wani va nga vuriwa mavito loko ka ku sungula ku tengiwa a ku vulavuriwangi nchumu hi vona ku na lava va nga a ni yi landzelela ngopfu ku fika kwalano case mavito ma hume kusuka ka Malamulele botpete khale ni yi landzelela case leyi kusuka ka Malamulele mavito ya vanhu vo karhi ma humini loko ma huma mavito ma vanhu vo karhi case yi suswa ka Malamulele yi ta Polokwane loko yi fika Polokwane a ya ha humi mavito a ma ha ri ku vulavuriweni mavito se swi concentrate ka lava va yi 5 why lava ku nga na ti-rumors to karhi va nga ri ku tengisiweni a ni botpete loko munhu a khomiwa wa vuriwa ku ri wo hehliwa a wu khomi ku hi ri ha pfumela ku hi nga swi endla hi ri wo hehliwa a va fanele va hehliwe na lava van'wani va nga kokwa laha so that hi ta kota ku kuma ku big fish i mani swi fana na case liya loko mo langutisa case liya ya senzomeyiwa liya kumbe liya ya AKA va vula ku ri vanhu lava a va rhumiwini va nyikiwe so much swi vula ku sweswi ku ze yi hlwela ni ta kuma ku va lava mani va lava munhu la nga henhla mara liya ya Bosmos yi hatlise ngopfu ene ku hatlisa ka yona hi bela mandla mara a va kumangi solution kumbe sweswi ve nge a ni veri va le ku vulavuleni va hehliwa lava se va nga voniwa nandzu ku kumbexani un'wana wa vo ta vula ku mara na mina ni twele ni vusiwana mara hikokwalaho ka yini mi nga khomangi na phete kumbe va ta vula no already mavito va kumini botpete loko mo tsundzuka kahle ntwe mi vulavuleriwa muti ka tiko xietleni a vulavula timhaka ta ku ri va ze va vitaniwa va tshamisiwa hansi hi van'wani va maphorisa ni ku detective or yini a va hlamuseriwa ku na mavito lama na lama na lama na lama ma wela ku aka case leyi so mavito malama ma nga hlayiwa why va nga nghenangi vanhu valava why va nga khomiwangi because i va ehleketeleriwa i va hehliwa ku fana na vona lava va nga hehliwa ivi va tshama va kha va tengisiwa khoto yi ze yi gcina yi vona ku wena leswi i swi vulavula ku i mavunwa wena swi vula ku case leyi wa yi tiva se ni ku vona nandzu mina tanihi magistrate kumbe hi muchuchisi se lava why va nga nghenangi va salele yini kumbexani mi nga tlhe mi ti vutisa xivutiso xa ku hikokwalaho ka yini kokwa ku vulavuriwa hi Kelly Khumalo mara a nga ri ku khomiweni exactly botpete ma yi vona case ya senzomeyiwa yi dila njhani yi ta dila yi fika laha ka ku na yena a nghena Kelly Khumalo loko mo langutisa nga siza nyika na vumbhoni munhu waloye ma twisisa mara i le kona ka case yaleyo se liya ya hala ka hina vanhu va nyikiwe mavito mara se vanhu van'wani va voniwe nandzu a wu va voni vanhu van'wani nandzu va hehliwa va nga si helela
sula ku phela na ku va gweva va NSFAS ku va gweva loko ku va la ku khoma van'wana lava va ta va tshamini va yimele ku lavana vo va tengisiwa yi donsa 3 years 4 years again lava va ta va se va donse 8 years ma vona ku hayi na kumele hlantswi sirhelela varhangeri va hina man eta u sindziseka ku yisala ndhaku hi lavana lava va yi landzelela hi kota ku va tisa moyeni hi tshama na vo hansi hi twa kahle kahle ku endleka yini hi mhaka leyi ku ya mahlweni kambe swi ri tani khensini nkarhi wa n'wena na mina ni nga khensa ngopfu botpete a rezi khekhe ni ta ri kuma hi December loko hi vuya ra magayisa ri ta va ri yini ri ta va ri chuhile khensini swinene 0860002543 swa vava botpete vukungundzwani byi tinyike matimba la amzanzi bodo hinkwayo yo fanele ku hlongoriwa ku katsa na yena nkulukumba Blades Mand no va na mavonelo ya lawo mina Rikhotso James a nga rhumela email u tirhise mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yeleyo ni twa ku va ku lava vo dlaya meyara va lava ku hunguteriwa xigwevo va ri yini hi munhu loyi a nga hundza emisaveni i swin'wana swa swivutiso leswi nge le kuteni i tlangelani Rikhotso Nhlulo Development a nga tsala sweswo na hi u tirhise mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoyoleyo wena u ri yini ke 0860002543 kaye khalanga ni xichudeni a University ya Afrika-Dzonga leswi swi nga ni tsakisa i ku va ni hakelini first va ni sendela link eka my Unisa Outlook laha ni nga fila ti-banking details ta mina the following week mali yi nghena ene va ku update process hinkwayo so Unisa yi ti hakelela machudeni ya wona hi yoxe hayi hi wexe ne Xitsonga a xi va xi tshovekile loko mu ku Unisa yi ti hakelela machudeni ya wona hi wexe xi va xi tshovekile hi ndlela leyo so xi va ku ri Unisa yi nga yona yi ti hakelela machudeni ya yona hi yoxe dai so nge ri koti ni ku bya ni dyondze hi ma Xitsonga lexi ni dyondze hi memam vo nga dyondza Xitsonga laha hanyani yi nga se va hanyani nkuzani ya ha ri hanyani hwi laha hanyani laya ka nkuzana 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM mani presa la ku nghena un'wana muyingiseri nhleka ahe mpfukela vashoni hi pfukile hi ngo vona baba hi kona mani hayi no a hi to impela ti-belated mara hi nchuwa hi ku loko munhu a birthday swi endleka mi kuma ku se hi tshunela kusuhani na pension swo taniya mara hayi a swi na mhaka a hi lombeteni nkarhi lowu hi nga na wona muhaxi leyi ni lavaka ku ta na yona yi le ku ni karhateni for nkarhi wo leha ni hlangana na yona loko ni ri masin'wini ni vula ntirhweni i timhaka ta ku na vanhu lava va xavaka swilo through social media platforms kasi va kumeka va kha va khoniwa kumbe va kumeka va kha va xengiwa va tekeriwa swa vona ngopfungopfu ka timhaka ta ku xava tinhundzu ta le ndlwini leswi hi ngo i fenixara ku na ti-case ta ku tala kumbe ta ku hlayanyana leti ni nga hlangana na tona muhaxi vanhu va kumeka va kombisa ku na vaxavi swo karhi hi tlhe hi ya ka vhengele rorero mi kuma ku munhu i yo tirhisa ti-details ta vhengele rorero kumbe a tirhisa ndhawu yaleyo hi ku angarhela ka yona loko ri ke ni le dorobeni so lexi a ni lava ku xi kombisa swinene ka vayingiseri kuloni hi mhaka ku un'wana lowu wo hetelela loyi ni nga kumeka ni n'wi pfuna i munhu wa ku vulavula ririmi ra mina na n'wina na lavan'wana i timhaka ta ku i xave xo karhi swi teka xigwitsirisi fridge hi xinghezi hi online mara ku nga ri online ya ku ri online ta ka media platform so vanhu a hi fambeleni kule na mukhuva yaleyo ene ngopfungopfu mo ni swi kandziyisa kumbe ku swi tshikelela ku vanhu va xisati ngopfu hi vona mina ni hlanganaka na vona va kha va ripota ti-case ta ku fana leti a ni swi tivi ku ka vanhu va xinuna swa humelela vo ka va nga ripoti na mara leswi ni hlanganaka na swona
timhaka ta ku vanhu va xisati va ku tala hi vona xi va welaku timhaka ta ku kumeka va robiwa mali swi tlhe swi sungisela ka mhaka liya ya timhaka ta ku na va ka mhani kumbe vasesi va hina lava va ku tala va kumekaka va robiwaku mali hi vanhu va ku ta hi le handle timhaka ta pension laha va kumekaka va lahlekeliwa hi swa vona hinkwaswo ku sukela ka yindlu movha na hinkwaswo so vanhu a va pfuli matihlo ku ya mahlweni ku loko xilo xi tikomba ingaku xi na ntiyiso kumbexani xa convince swinene swi lava ku munhu hi xiyaxiya hi va na vurhonwana ku ya mahlweni mhaka ku vanhu va le ku lahlekeliweni muhaxi i swilo leswi hi hlanganaka na swona munhu wo fana na mina loko ndzi ntirhweni so mara ni kumeka ni kha ni va advise kumbe ku va lemukisa ku vonana loko i lava fenixara i ya axopeni ya fenixara a hi tshikeni timhaka ta ku i lava ku bombisela un'wana ku mina lexi ni xave through social media online or whatever so a hi kumekeni hi khariha hi pfula matihlo hi fana na tinyoka ri tura xikwembu ri hi fana na tinyoka hi pfula matihlo hi khariha hi rhula ku fana na magugurwana so hi leyi na mitshaningeto no tipolitiki na ti vona mo ni nghena ka politiki leyi ka siku ra namuntlha hi lemukisana tanihi rixaka ku hayi khona a hi pfuleni matihlo hambi munhu wa xinuna hambi munhu wa xisati mara swi telile ngopfu ka vanhu va xisati hayi swi twakarini khenseli swinene mingiseri wa me khenseli swinene fambisa sweswo mingiseri nkombo timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava ivi hi huma so tsundzuka mundzuku ku tisela nongonoko kusuka a studio 1 a giyani a masingita mo loyi laha hi va ka ku tisela kona nongonoko hi ndlela yoleyo le a Greater Giyani Municipality aka xifunantsongo xa Mopani a hi kuti wena ku angula ku yini n'wana mingiseri hi loyi nhleka Inhlakani Botpet. Botamin, mi pfukini? Hi pfukini minjhani na? Hi pfukini. I Mayanda kusuka la Vandezia la. Lo wa Ntambi? Hayi lo wa Ntambi. Oy Mayanda un'wana. Un'wana. Hi leswi swa va ku i Maria mana Yesu na Maria Magdalena na Maria un'wana. Ma ito magako. Inkomo Mayanda mi rini n'wina? Mina na ku angula ngopfu ka leya ya NSFAS Botpet. Yeah. La ya NSFAS Botpet mina hi mavonelo ya mina ni sola mfumo wa hina wo sungula ni sola na administration ya swikolo na NSFAS hi vumbirhi ka swona ta sungula hi la ni ngete ni sola mfumo wa hina. Yeah. Loko mo languta ka mfumo wa hina loyi fambisaka vanhu lava swi kota ku hi hlamuseta Botpet ku ri NSFAS yi nyiketiwe budget yo karhi mara swi tikomba va nga ri na vutivi byo controla budget liya ku ri vukorhokeri byi kota ku fika ka machudeni. One, NSFAS Botpet matweni vanhu va kha va nghena va kha va vulavula hi mhaka frustration leyi nga kona ka NSFAS. NSFAS a yo karhata machudeni ntsena ku yimela mali liya yi karhata no apply. Mandla Botpet. Lero loko n'wana xikolo a applyini se yi ku se swi swa wena swi tshamisekini iva a tsake ngopfu a nga se kuma na mali liya ka ha ri na process leyi nga ta n'wi tikisela ku ya kuma mali liya after applyini Botpet. Leswi vulaka ku ri ku apply laha vana lava ku rejectiwa swilo swa vona a byeriwa ku yini a swi endlangi kahle ivi a hundza ka xiphemu lexiya. Lero loko a hundzi ka xiphemu lexiya se a tekiwini exikolweni a nga fane a va na ku tikeriwa a ya fola tilayini a yimeli mali. Hi mhaka ku ri administration a ku fanele ku va ku ri laha se va n'wi lunghisa swilo hinkwaswo va ku n'wana loyi first day la fikaka yona xikolweni i fanele a va kha kuma mali ya yena ya accommodation na ya swakudya. Loko no mi nyika xikombiso Botpet ku na vana lava sukaka kule va suka ku hala Limpopo a suka ku maybe n'wana a suka ku a Vandezia a khata University ya Joni. Vana vo tala va nga ri hana maxaka wa fika mo kuma ku ri mukama yin'wana a nga swi no ta tlela kwihi hi siku ro sungula ra xikola kha lavana na ndhawu yo tshama. NSFAS a yi sa hakela mali ya yena manti so hi laha mi swi vonaka ku ri n'wana i ya dyondza njhani a ya tshama sweswiwani loko ni kha ni vulavula so ni munhu loyi ni nge le kusuhani ngopfu na a ni nghena kona University of Johannesburg ni le kusuhani ngopfu na yona ni na accommodation laha ku tshamaka vana va xikolo ve le ku complaineni swo mina ni na mhaka na mali ya mina leyo va fa va hakela ya rent mara ni rilela vona ya swakudya tolo ni senderiwe message n'wana ku i lomba 100 rand i lava ku xava nyana grocery na swo hlamba so ni 100 rand to xava yini
hi leswi ni tivisa mito hi leswi lava ku tivisa swona ku ri ku sukusela February loko xikolo xi sungurile mi tivutisa ku n'wana loyi le ku hanye njhani hala tlhelo makaya vatswari ve loko nghene ka vo machonisi va endla ku va kha ku tika swinene hi laha ende leswi vavisaka ngopfu botpet loko ta ka swilo swa ti-SRC election mi languta mfumo lowu fumaka ku ri wu investa njhani ka va tisa na matiraka ya ti-KFC va fika va phaka vana lava va dlayiwa hi ndlala hi general va phakiwa ti-KFC minkarhi ya ti-SRC election va phaketela swikipa laya hi laha mi swi vona ku ri mfumo wa hina wu hi tekela enhlokweni a ni kha ni languta swin'wana na hi sayiti ngopfungopfu ra politiki lomu languta mavandla lama ku ya nyikiwa mali muni ya doneteriwa timali muni leti va ti kumaka for donation yo campaign ku hana vandla na rin'we sweswi ri nge ti hayi hina hi nge xavi tibodo kumbe hi nge advertise hi ta teka mali hi nyiketa vana va xikolo va rejistara hina hi ta teka mali liya ya borhela vanhu mati kwihikwihi hina hi ta teka mali liya ya akela vanhu yindlu a vele ku swi endleni sweswo hinkwaswo that's why mi kuma ku lomu kha mi jikajika hinkwako xa vona i ku meka sure ku va sekhwara ku va nga humi ka power so swi va kha swi vava ngopfu ka vana va xikolo vana van'wani botpet va gina va ti-drop out va suka lava xisati va gina va endla swin'wana swo huma ndleleni hi nge swi vuli moye mara swi va ku ri swin'wana leswi mi kuma ku ri ene na swi hleketelela sweswi mi nge swi vuli ku vandla yini swi le ku humeleleni a hi swilo leswi swa joke but swi le ku humeleleni mi kuma ku n'wana a ngo ti endla a ngo ti endla mara hi mhaka ndlala se i boheka ku va vanhu lava va ku dileya na hi mali ya tibuku n'wana ya tlilasini mara a ku na nchumu lexi loko a vuya from class a fanele ku a hlaya xambo se ha ti-textbook so lexi ni xi vulaka ku na yin'wana Cape Food law ni ku ni blama na administration ya NSFAS na swikolo ku na kun'wana botpet a va a apply i apply NSFAS va n'wi approve loko a xikolweni va ku no ku ve na spelling mistake vito ra wena France sunguli hi I instead of A mara NSFAS yi n'wi approvini ku mi swi swa ya kahle a ya tshama tin'hweti tinharhu ma correcta that error va kha va swi va ku idea ya yena hinkwaswo swi tshamisekile so I think hi vaakatiko va South Africa botpet va fanele hi pfula matihlo na vantshwa hinkwenu hi meka sure ku ri mfumo lowu hlawulaka hi ti-29 ta May i mfumo lowu nga ta hi representa tanihi vantshwa inkomu hayi ene swi ta tika ku swi tiva ku hi wihi kambe hayi swi tivi n'wina mi nga ta mi kha mi vhotisa sweswi mi nga ta vhotisa swona hi khensile swinene buti wa mina okay thank you botpet inkomu hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM fambisa sweswo mi yingiseri a hi tweni nkosi na tizitana mahungu lama ya awara ya mbirhi nongonoko lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Phet Mathebola a hi hlangane na ka mina nongonoko lowu fanaka mindzuku hi ta va hi kha ku tisela wona kusuka studio 1 again sweswiwani i nkarhi wa nkosi na tizita na mahungu ya misava ya awara ya ku na un'wana sungula ku husa xinchinani xa hina ya awara ya n'we hi lava na nkosi na tizita edzaleni nkowankowa giyani na le